Dipurong sopialong mission flyover ke kim kirang je phan kadukavi sika kuti pharo hinira ingkora nerkep sita atangka panungsi kimrang ponlo sika kuti pharo hinira ingkora nerkep atangka pen ki kim kirang flyover contractor Anupam Sharma ki claim ke dam kisai oilake karbia khe phan kilangrop ang theklo laso jok ili tuma phan ekapethi jia phan apham ki tor sonsi mandetlo lasi prabjin pen ka hing no lap adim anta chiselam thunangji jongsi ni thomang bong pen chiselam le pulote ASDCYF KSA pen flyover rangkha checkpo la pen karbiara tumta cheleng le danang pupusi ASDCYF KSA phirang ke thing no pen chuning ripon ladak karjap nangko KSA la pen ke ASDC phone pen ini itu mentang sai hemelong pen kaningji alama bangke karbielong weskar belong di masora teklong le je la 228 crore a contract akam claim SUPDG pu la flyover bridge itu anung dulu yo la so Anupam Sharma pu sipu kontraktor la ke claim bangke ningoi pikan ningoi poyakam finishing abi finishing jong si avelo pulte cracks dulap non la si theglong laplo akama single langnu la pen ke akam claim ki chok chi la hai bangke alang tum negligence ma mante hala engineer tum pen chenglok a company mata competent kali delo qualified kali delo hala banglo ni la sino kaching hang kadu bere theglong lap ke la ki kring tum chok chi la pen che pakai de ke la pen itu blockage duek po ni thomo mo pen alang tum la bang so kam ke claim tu che paking tu ki chok chi na chi thur lap nang po la claim clip po de blockage lo la pen ke karbing lo dang piarar bhanda pilo adolong ma si chela le de da po news report Karbing Long Life